گودن بریزم بردام پیشش کنیم برنامه کردی رادیو 2000 FM درباره تکتنا هیزا ترکیه لناو سوریه استراتیجیا ترکیه نه لحریم روشا لباشوری کردستان و هن بابت انتن امیه ببینه که تفسبور و سیاست مداری کرد بریز دکتور جبار قادر بکن که او نها جهولنده تمیل سر خط تلفونی كاك دكتور روجباش وسباس بودمو باشتاليا ولفي بفينا تفراديا 2000 اف ام لسيدني استراليا انا وكيزاني الفان دمين داوين دا قلق غيران دنين مزن لسياسة تركيا جيجرت وبشتي بين سالان للشر لناف سوريا حفتايا چوي هزا تركيا كتا ناف سوري باجار جربوسج داعش رزگار كر وين فان غيران دنين هيروج لحريمه ونيزك بونا نابري تركيا وروسيا وإيران چاواد بينن. بله گلک سپاس او دماوجی خوش از کیف خوشم کش با رادیو کردی لأسترالیا دفعیفم اوی از دبینم او هیزن کو به ترکیا رابون خدمت استراتیجیا ترکیا دکرن و بتایبتی وان دو 3 سال ماهی داعش او ارکی وظیفه که ترکیا دخواست ببینی لسوریا او دبینی بتایبتی لهمبری هیز کردان لدما ترکیا دید کو او هیزن کو او پشگیری وان دکا نکارن روش گوارتنه که جدی لسر ساحه چه بکن و داعشی ایدی خو لبر شروان کرد ناگره و روش بروش زیادتر یعنی دورج دزدتا و درفه و هزین کردی بر سنوری ترکیه دچن و دم بریار گرد کو یعنی بخو تبلی و شرب و بخو حول بدا حافظنگیه یا توازن دناف هزان بگوره بشک جی یعنی باور من بعد کی دیجی رهنده کی دیجی او کو ترکیه د پروبلمن هندوری دروه و حول دال یعنی سرنج گلن ترکیه بربدر و برب مترسیان در و بکشنه لی او کارکی نه سانه و از باورم ما روزن دیت یعنی پروبلم مزن ببینین ترکیه به حسانی نکاره او خواستن خو چه لسوریا چه لدردن بجيبني وبتابتيجي جنوكا يعني ناكوكي دنافرا امريكا وتركيا لسروي مسألة پیدا بونا. بله امنکاک دکتر بگمان انها کتنا هیزا ترکیه لناو سوری برازیبونا روسیا ایران و هروا رژیم سوریه تکرن کلوت نبیجی کو کرد جارکی دن بونه قربان آرمانجا ولاتن درواویر مزن؟ از وساد بینم او حف پیمانی او تحالفی کنابری وان دولتن کو و بحث کرد او حف پیمانی کی کاتیه دمیه او نکاره حف پیمانی کی استراتیجی به چینکو ناکوکیان ده هندوری وان هزان ده هیا وان دولتان ده هیا پر کورن یعنی ناکوکیان يعني تناقضات وكد بيجي ديروكي هنا جغرافي هنا جيوبوليتيكي هنا سياسي هنا بازرگاني هنا وتنانا ديني ومذهبي جي هنا او جيك جالية دوم جي يعني روشة كردان نوكي بري يكو بك دولتين يعني بكارن بلان خوب هيساني بن اجبر دو 3 فاكتور كو از گرینگ دبینیم یک جوان او يعني چوار هيزن كو وكيد بيجن جهنم كردان چه کربون دو جوان شكار كتيا من بستا من سوريا وعراق او ايرو ندولة نهيزن ندكارن يعني خدمتي استراتيجية كي وصاب كان او يك دو دولتي دنجي كو تركيا وإيران أوجي يعني بر روشوان نباشا مروف اگر تركيا وكي ميناك بقريا او دابجبوني دو هندوري جواكا تركيا چه بويا دابجبوني كي پر كورا
او يعني پشتی هەولە کودەتا و سیاستên ئەردۆگانە ڕەوشێکی وەسا چێکردە کە تورکیا نەدە ڕەوشێکیدایە وەکی بەرێ بکارێ هێزی خۆ بکاربێنێ ژعالیە دیژی ئەو تەجروبەیان شەرک و 2 ساڵە دوماهی یعنی کوردان پەیدا کردێ وان کردێ هێزێک و هژمارێکی و یعنی دەوڵەتێن وەکی رووسیا و ئەمریکا هەڵدەدەن ژ بەرێکی ئەز نەباوەڕم وەکی بەرێ ئەو پیلانان پڕ بەهێسانی دەرباز ببن و کورجی وەکی بێن بزڤڕێنە مرەبعی یەکەم یعنی ڕەوش پڕ جودایە ڕەوشە کوردان جودایە ڕەوشە هەرێم جودایە هاوسەنگیە دنا تەوازن دنابەرێ هێزاندا جودایە و هەلوێستە دەوڵەتێن ئەوشی جودایە مەسەلەن ژ بۆ ئەمریکا ئەو خۆیا بووە کەنا هێز و بڕاستی لە هەمبەرێ داعشێ شەڕ دەکا و قارەمانەتی دکا یعنی ئەو کوردن چی لە ڕۆژاوای کوردستان چی لە باشووری کوردستان ڕاستە کورد هێزن سەرەکی بوون لە شەڕێ لە دژە داعش لێ ئەردۆغان فەرق و جیاوازی ناکە ناوبەری داعش و هێزن کورد و دەبێ ئەو شەڕێ ڕێخستنێن تێ رووس دکە هەروان میدایە ڕۆژاوا گرانێکی مەزن دانە سەر تێکەتنا هێزا تورکیا بۆ جەرەبلوسێ و لە دەبێن و جاکردن کورد هاتنە خواپاندن کاک دکتۆر پرسیار ئەڤە لە دەما مرۆڤ دارێ ناو دیرۆکێ ناو مێژووێ گەلێ کورد ئەڤنە جارە یەکەمە کورد دەهێنە بکار ئینان و خواپاندن یعنی وا دیارەک و کورد ji tecrübên dîrokê fêr nebûne û bi taybetî tecrübên başûrî Kurdistanê يعني هم هميد زانين يعني جبو أردوغان ودولة تركيا يعني كرد داعش يعني أو خراب تردبينين و حياة من وكي برجي من قد حياة داعش دكاري أو أركو وظيفة لهمبري كردان ببيني تركيا بخو يعني حاركاري دكر بشجيري دكر لأنه كا يدي داعش نكاري أو رول ببيني تركيا بخو يعني نوكا تركيا او راس نابيجي كود بيجي ازوان وكي حدود بينهم او بعكس او كردان پر بخطر تردبينه وراسي جي وسايا يعني چونكي داخوازيه كردان و ما بدس انينا كردان جبو تركيا ما ترسيكي قوريه چونكي او يعني او كونسبتن كو تركيا يعني بونا بنقاوش بودا مزراندنا دولة تركيا روشكي وسا قبولنا كاجبر فيكي جي ما ترسيوكي دن جبو هر ولاتكي ديمقراسي او كاركي نما ترسيا و از يعني فاكتوري جديد بينهم اوج او بتايبتي للروجاواي كردستانه الروجا كمينة كو هندك مثلا يعني تيكلي بروجاوا پیدا بويا بروسيا پیدا بويا وهاري كاريه واندك او نكرنا فاكتور سركي او قلتنا يا الراس بله برجونديه امريكا وان بمره نوكا هيا وام بهفر على دجي داعش شردكين لاجر امريكا جي يعني روشاوي غورا ام لسركاري خو بردوام دبين مثلا باشوري كردستان هندك جدايا او فاكتور پشتگیری امریکا به فاکتور سرکی دبینن جبو شر جبو آزادی تن جبو سربخوی کردستانه و او گوتارک سیاسیه کو يعني زيادة ترج 50 سال وسا يعني كردين باشور هاتنا پرورده کردن کو به هاریکاری درکی تو نکاری تشتکی بکلی اوی از دبینم لروجاوای کردستانه به امکان ترکیم و برخودانه که مزن و بهاریکاریه که پرکمج عالیه دربه او کارینا دبری که جبو خو چه بکن و سازین خود آب مزرنن و هر روز هولوی دادن که همی گل وقت به موبیلیزه بکن آماده بکن جبو اوی بخو برخودان دن ولاتی خو بپارزن ولاتی خو آودان بکن مثلا هولی آودان کردن جنوب مثلا آودان کردن کوبانی ولا درده اجبر وی که از باورم یعنی کرد هرچند امزانین کرد برکم درس و پندج ازمونین دیرو که دگره لی ام دبینین هندکی لور دوی روشه دا هندک گواردن چه بویا و
او گواردن هندێک گەشتبینی الجمرۆڤ چێ دکا يعني باشە نەکاک دکتۆر جەبارنامەی پرسیارکی دنا وەکی زانی هەمی بەشن کوردستان ڕەوشێکی زۆر نازیکدا دەرباست من باکوور ڕۆژهەڵات باشوور ڕۆژاوا بتایبەتی باشوورژی قەیرانێکی سیاسی ئەف دەمەکە بەردەوامە ژێرە پارتین سیاسیین کورد و لە دەمێکی وەکوی نەهات ئەو قەیرانی سیاسی ئەو کێشە و ئالۆزە هیرۆ لە باشووری کوردستان چاوا دەبینی و بچە هاوی ئەف قەیران وێ بهێتە چاسەرکردن. بەڵێ ئەو دەردە گرانی کوردان ئەو ناکۆکی دنابەرە هێزن سیاسیان کوردستان چی لە هوندوری پارچەیەکە چی لە هوندوری یعنی هەمی پاچەندە ئەو ڕەوشە کوردان یعنی ژعالیەکی هەندێکی لاواز کردە وەختی ئەم دەبینین لە دنیا ئیرۆ یعنی دیمەنێکی پر خۆشکی کوردان هەیەش بۆ بەرخودانێ لە هەمبەری داعش و لە بەردەم لە ئەو هێزین تیرۆریستن مرۆڤ کوش خوان ڕێژ یعنی ئەوژی پرستیژێکی یعنی پڕ باش چێکردە و هاوسۆزیەکی لە دنیاش بۆ کوردان چێکردە لە ژعالەیەکی دی مخابن ئەم دە هۆندورێ سیاسەتێ کوردیدا ئەو ڕەوشێ پر تەبلیغ دەبینن ئەو ڕەوشە ناکۆک دەبینن و ئەوژی يعني كارێکی خراپ کردە سەر چی ڕەوشە باشوور چی ڕەنگڤەدانێوی لە بەشێن دینی کوردستانە ناکۆکیان سەرەکە دەناوبەرە مەسەلەن پەدەکە و پێکێکەڕا و ناوبەرە يعني ئەو دەڤەرێن ژێر دەسەڵاتیە پارتی دیموکراتی کوردستان و دەڤەرێن ژێر دەسەڵاتیە یەکێتیان نیشتیمانی کوردستان و حرەکەتە گۆڕان هەیە ئەو مخابن يعني ئەو فاکتەرێکی لاوازبوونە فاکتەرێکە کورد نکارن ئەو دەستکەفتێن مەزن و چاوەڕان دەکەن بەدەست بێنن ژبەر ئەو پرۆبلێمێن هۆندوریە. کاک دکتۆر جەبار من پرسیارە داوینش جنابێوە دکم منها لەوان گوێڕاندنین هیرۆژ لە حرێما ڕۆژهەڵاتە ناوین بتایبەتی لە عێراق و سووریا تو پێشە ڕۆژی وێ حرێمێ چاوا دەبینی بتایبەتی عێراق و سووریا و کوردان چه هێوی دکی گەل و کورد پێویستە چ بکەن کو ئەف فرسەندێن هانە هیرۆژ زێرین هەنە گوجاکردنیش دەستوان نەچە ئەس باوەم ڕەوشە هەرێمێ دەمێکی درێژی هێژ بەردەوام دەبێ ئەو تەبلیغی ئەو ناکۆکی ئەو یعنی شەڕ و یعنی پێکدادانێ مەذهبی قەومی لە سووریا لە عێراق لێ مەسەلەیەکی پر گرنگ هەیە کو نە عێراق دەبێ جارێکی تر عێراقا بەرێ عێراقی بەری 2003 یا 1990 و نە سووریاژی جارێکی دی دەبێ سووریا بەری 2011 یعنی گواردنێن پر مەزن چێ بووە یعنی لەسەر ئاخا وان وڵاتان و جارێکی دیش دیمەشقێ نکارن دێرە زور و قامشلی و نزانم ئافرینی وەکی بەرێ فەرمانڕەوایی تێدا بکەن و بەغداژی نکارێ نا هەرێمە کوردستان بەلکی دەڤەرێن سونەژی ئەو بکاش بەرێکی ئەس باوەڕم پشتی ئەو شەڕ و پێکدادان و ئەو ممکنە یعنی دەمێکان نوێ دەمێکش گفتوگۆ و ڕوونشتنە مەسەڵەن بەری یەک دوو ڕۆژێ سەرۆکوەزیرانی عێراق گوتیە ئەم لە هەمبەرێ مەسەڵەن سەربەخۆیە کوردستان نین لێ ئەم دخوازین یعنی بە هەڤڕا بەئاخفین ئەگەر بوون ببن دەوڵەتجی ئەم ببن دوو جینارێ باش بە هەڤدوڕە لێ ئەم دزانین یعنی شیعیان عێراق هەندە جار دخوازن کوردان وەگیت بێ دەف ژوان بەردەن لێ ئەو تەنێ کوردستانێکی پر بچووک دەبینن نە ئەو دەڤەرێن کو ئەم دەبێژێن دەڤەرێن کوردستانی لە دەرڤێ هەرێمێ ینی پرۆبلێم لەسەر وان دەڤەران دەبێ ji bo Kurdan ez dibînim li gel hemî nakokî û li gel hemî ew rewşa ku hende car mirov bêhîvî dike lê ez wekî kesekî ku yanî li buwarê dîroka Kurd ez yanî ti demekî li dîroka Kurd wekî îro yani faktörekî giring nebûne wekî îro yani destkeftê wan nebûye îro du parçeyê Kurdistanê li bin kontrola Kurdan bi xwe dane eger bi xwe baş îdare nekin ew problemê wan e دو بەشی دیژی کوردستان ژی یعنی بەشێ باکوور یعنی ئەو ژە حرەکەتێکی بەهێز ئامادەیە دەوڵەتێ تورک هەوڵ دەدا بچ ڕەنگی بێ ئەو حرەکەتە
فمرين اللي او نكاري او زيادة 30 سالة يعني دبي هولي دا واز هي دارم بدو ما هي دا دولتها ترك بيت سر او باوري كو بريا تنا شر امنيتي او نكاري او مسألة شارة سر كابر كو دبي بريا گفتگو و دیالوگ او مسئله چاره سکش بر به که از باورم داهاتو يعني مستقبل يعني جبو كردانا او هيزن كود دكارن بهافرا جياني كي اشتي بهافرا درباز كن پرسپور و سیاست مداری کرد بریز دکتور جبار قادر جهولندم و گلک سپاس دکن کار و خبات و برومت سرکفتن بو دا خاص دکن زور سپاس بو دمو بشتاریا و که دکتور لوی ببینه زور سپاس بوجی سرکفتن بوجی بله گودن ریز و گهدار پیوینات پسپور و سیاست مداری کرد بریز دکتور جبار قادر کرد و اوج هولندا تب مبو سرخدا تلفونه عدنا کریم شمی باشو چلچراشان ای شمی باشو چلچراشان ای جیانی من ای روحی روان ای جیانی من ای روحی روان ای گلینا کی دیدی بخوان ای گلینا کی دیدی بخوان ای عنبری خام سوسنی کلاب ای روناکایی رشمانی جا ای عنبری خام سوسنی کلاب ای روناکایی رشمالانی جاف ای من پروانه پرستایی تو ای من پروانه